window, pitching dotyky, gontická steroidná zrúda, a.k.a. Dubnický, anabolický king, dal som kúru testák, s trendbolonom, ako mi poradila dvojsekundová. Divočina a divočáka, musím ti povedať, že ty víc ako som poriadne na bubli, do toho som dal ešte viagru a mákuro sa vôbec nesťažuje, jebem ju 3-krát od dňa ako král. Ja som v Magecanoch štúpol prvú fliku, popučilo ho jak dziňu, omietku segnutú, s citrodiekom tak ma postili na reverš domov, dopučilo ho jak kokotinu. V Sučanoch som štúpol prvú fliku, dopučilo ho jak dziňu, omietku segnutú, s citrodiekom tak ma postili na reverš domov. To neprežil, dopočilo ho jak kokotinu. A inak dosť som z toho, ale nervózny, chytám roid rage. A tak, najbal som susedovi kolenom na lopatky a mám teraz 100 bruiser, a.k.a. pangli mi klopu na dvere. Ale ja mám piči, cvičím si v pivnici 30 kos. Ja som v Magecanoch štúpol prvú fliku, dopočilo ho jak ciňu, omietku segnutú, citrodiekom tak ma postili na reverš domov, dopučilo ho jak kokotinu. V Sučanoch som štúpal prvú fliku, dopučilo ho jak ciňu, omietku segnutú, s citrodiekom tak ma postili na reverš domov. Cedo neprežil, dopučilo ho jak kokotinu. Čo ste dnes jedli? Ja som mal na večeru French toasty a jebol som tam pol kila proteínu, 25 vaječných, kilo mrazeného ovocia, kiwi šupka samozrejme zahne, potom 700 gramov kuracieho so špenátom a rýžou a polial som to kečupom a horčicou, spravím pukance s vegetou, ale som ešte v deficite, čepeš bukvo. Ja som v Magecanoch štúpol prvú fliku, dopučilo ho jak dziňu, omietku segnutú, s citrodiekom tak ma postili na reverš domov, dopučilo ho jak kokotinu. V Sučanoch som štúpal prvú fliku, dopučilo ho jak ciňu, omietku segnutú, s citrodiekom tak ma postili na reverš domov. Cedo neprežil, dopočilo ho jak kokotinu.